Kum kajing don bentalang ha kajing shnaya ka Ram Mandir ka ban sapli pajba ha ka arpo artari ka lalingkod ha Ayodhya Uttar Pradesh ki riungai kenyam Hindu ha Jawai ha ka arpo itari ka lalingkod kila pendep ya ka Kalash Yatra da ka balik tong ya ka banra syaki mandir ha Jawai ki riungai Hindu ki badai ki kenthai rengkar ki khiu khendo ki lek tong ya ka na sentuk siar rengkar ka jing senran lang ki shenrang ki bara ya ki lama rengkar ka bom bar ki surjing tem Hadin kangu blay na upandit, kilami na sentuk siar daki tuk-tuk, karba ki kentai ki raya ka daka kejar, hadu banda poi haram mandir, kabadon hayau musiang, kenang ban pendap ya kaleknyam. Habaya keren bat upawan San Chetty, General Secretary ka Vishwa Hindu Parishad Meghalaya, ulaong hakapor bashnaya ka Ram Mandir ha Ayodhya, lara ya ka bat kendo na kawa mentedu, kum kajing don bentalang ha kajing shnaya ka mandir. Ula pentip ru baki he no yalam niam, ki he no yalam seng sanyi hima sima na Meghalaya ru, kinle sya Ayodhya bansaki ya kajing pili ya ka Ram Mandir la syai kasgi.